Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Agyaman kami iti ayat yo amang tartarabay karagiti drama mi nga unay daytan kaka. Sapay ko ma tagtultuloy dayta. Ket ita, adto iti pakasaritaan ngayon kam pinaulwan. Biyangam latabagim. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay Jerome, inapa na ka ni sa amay. Un nga rod na. Apay ayang amay. Pagim imunan nakit din. Nagalas mo ito. Di ka pala pinasubsuban tapno dagunggunana. Narigat ngamin ti makiap apa. Jak kayat atutupan ti kasta at tao na. Awan na. Marwam da. No saan mo atutupan ida. Ikam ki di ti pagnakman na rejay tapno sana marwam. Bayan nyo na. Ta ikakton no ulitin na pay. Unay daytan kaka. No saan asika ti kaapat ti tao, di ka makibibiyang, tanarigat ti kasta. Anya kumamot ti pagrigatan na ngay. Siyempre makisimpat siya akmut Bias ka da, unfair ka, makisimpat siya no kasta. Simpat siya am jemay sakit saan. One-sided ka no kasta. Di nakman isurula kay tamuktar aramidag. Ulitek, bakit? No saan lakit di asikat ya apa enda? Saan ka makibibiyang? Apay ngamin aya. Kita ba? Idinaga pa na kitag kasin sinadores kan lesay. Simmal pikar ka manay. Isa si kalakit di nga raw di inapa-apadaan. Isa si kalakit nga raw di inapa-apadaan. Isang paumumot ngamin tabagbagay. Ure sanda kamot nga iramraman. Ay na din siyo. Rumbong laang ngay salpikar ko ti bagik. Tamarwam mo ngamin da adores ang mga apay ti kasinsin na. Diyay lakay kaya na mo ti pakpakayat na. Madimot ati kasyay. Saan mo mat nga amaw ti poon kan gapaw kinagapaan da? Kan saan mo mat nga amaw no asino talaga ti mangirog-rog iti rire? So di ka makisagsag pa o iti apat ti akin apa. Bagim la ti pakibiyangam baka. Iso mo timbaga ni Daisy kanyak, ani Doris, tap apera. Denggem mo ti bangir San la amay sa abangir ti denggem. Tapno saan kang agbali na bias, wano one-sided, wano unfair. Tanagalas ti kasta nga aramid ti tao. Ora sakit kagurgurak ti kasta. Natay may sa ti pampanigan, wano dasdasigan ti may sa tao. Ay basta. Makibiyangak latay ti mapaspasamak dito'y lubong. Tapno awan naging lalaeng. Ay, no kasta ti sa umbakay. Kaslakayat mo si kalatan tinalaeng wanhos tao. Unay dahitan kaka. Apay Wilma, di ka kanuag sarsardeng ko na ni Bilma. Ala, binalitan na mo ti pasamak. Naglukon da dya babae. Amom taramidom si ka Wilma, aguli magkalatan, saan ka lumablaban, tawan kalaban-laban mo kini Vilma. What? Narigat mo't anana, agruam ni Vilma, nujak latan nagtagtagari. Ay, awan ano kasta, gulo, nagtagari ka. Iso abay amlatan, tapno awan gulo, di ka agaramid iti gulo. What? Na iso ti manggulgulo nana, umay amis mo ije balay ngagniwat-ngiwat iti nagpipigsa. So manaupa iti dakas. Siyempre, maluksawak mo tin ano kasi jay. Ay na, oray no iso ti manggulo agtal na ka. Awan kalaban-laban mo kinibil matabak ng dayay. Katno baknang, okay lang ang naturay. Baknang nga raw, kasi kangay. Dayjay ka di tikit kitain nyo nana. Ti kinabaknang timay sa tao, iso ang naturay. Basta saan mo natutupan ni Vilma, taawan kalaban-laban mo. Bagbagang kangarudan, rumanason ka pailaag. Period. Ay, unay daytan kaka. Apay bakit?
kanayon ka mapanitayan da Vilma. Kasi siyempre mo't ado ti may itid na kanyak tapno amom. Kun ado ti bagbaga na kanyak may papankin ni Wilma. Kahit patsimot amay ngay bagbagana. Kapatsik tek ikan na kitilamutat. Dayjay ngay Wilma. Oray man adda istor na. Pulos, awan pa may itid na kanyak. Oray may sala kumakindel. Ay, sumat lagayam Ano anda kaapa ni Vilma kat iso ti isakit mo. Imbis ati kaapa na. Kasi siyempre mo't tani Vilma nga rod mo't ti gayam kaw. Gayem mo man wano saan ti may sa atao. Mangmangted man iti kanam mo no saan. Rumbang laeng ajay husto ti pakitam kan iparik nam. Iti kasta, saan nga agrom ti tao nga awan bain na. Kan tapno maksayan ti kinaturay na. Di kag sasaw iti kasta. Tagayim ko dayjay kunakmanen. Saan nga imot? Busbusugan na tunggal mapanak di tabalay da. Pada kayo iti ugali. Nagalas akababalain. Siyak ti mabain iti kasta nga aramid mo bakag. Ay na din siya, di ka man nagbalin na mutalang. Ay, sana kinamot talang ti agbalin anay baga tao. Sika ti mot talang. Ta isagpaw mo tabagem iti apat ti sabali a tao. Biyangam la tabagem loseng. Awan bibiyang mo kanyak. Nagpuskol ngamin ti rupam. Ay iso aya. Napuskol ti rupat. Apay akilat nagtungpa ka. Maditikas ka nga aramid ti limpyong asawa. Sa anak nga ron alimpyaw. Nasa umaon. Kastaga ayam. Maruwam kan. Apay ngay nga agtungpa kamutan din siyaw. Tapno mamurmurayan ka, iti kinadakas mau loseng. An nadamday tanagan mau, kat karopropa ti aramid mau. Loseng, Lucifer, Lucifer. Pumanaw kan iti sangok, sakbay at tiraan ka din siyaw. Ay, unay day kaka. Tatading siyaw, ingkay jay lao di tamot lang. Apay ay akarag. Ay na nakigabon jay kalsada ni Nana Luseng. Asinaw ti kinagabo na. Ti ina ni Wilma. Naglokaw na bakbakitan. Gapo ka no iti panakibiyang na iti ririda Vilma kan Wilma. Daytan jay ibagbagak. Ama irubaw iti kina one-sided na. Anya nga ita. King kaya ganawan na tata, unay daytan. Ay, kabaalan na ita. Sinirek na. Iso nga muna mo't latirwaran na. Unay daytan kaka. Tata, nabarang tilaban da. Amangan mo da mablo kadakwada. Kabaalan da adwa na ita. Ay unay daytan kaka. Kano kasla dagpalpalot at Texas, iso ang kamamak. Ay, nakarag. Lidan to, pa'y nagamak nga agpalot. Iso abay am tagpalot da. Bakit ang nangawan nakim na? Tanod ka na kagawad din kay ayaban nga ganawa. Tay sudat niya kinribang iti dayta. Ulay daytan, kaka. Kumusta, tipalot, bakay? Sana ka na panitipalutan. Di kayat ko asawan. Di pan nakipalot mo kanibakit liyoneng ananang ni Wilma. Ay kapinaturay ko akakaasya. Imbag ata naganawa dagiti tanod. Paglastog mo pa lang, tinakaibabay nam. Ay, jak laki di kayat nga dakundi sitahanyak. Anyat nang sitaan dakin kaaya. Dagiti ka na imbagbagak ni Wilma. Binagbagaak lang mo't ni Wilma, adi natutupan ni Vilma. Nga isaw kat agulimuklatan, tapnawan gulaw. Ulitak, bakit Biyangam latabagay. Saan nadakas no makibiyangak? Kaya't ko lati makatulong itigayim kaw. Ilawlawag ka, Luseng. Ririti tao, jay nakibiyangam. Ken kanayon apakibiyangam. Marubruban ti apan, wadda makibiyang. Ngamin, one-sided ka. Siyempre, marubruban ti bangir, no kasta. Inton nagkinaawatan dan, si kanton ti dakas. Si kanton ti liklikan da, gapoy ti ugali makasta. Ti panangisagpaw mo di tabagem, iti riri ti akin riray. Di ka lang amin biyangan tabagem, tapno awan pa kay paspasubwam.
Nawatam. Manakiapa na kidi Tano saan da man nakiapa? Saan da kumangay na pa? Di ka makaaw-awat na talaga. Bakit? Inapada ka kapoy ti mading aramid mo. Sika tinangirugi iti apa. Sika tiga po iti riray. No aguli magkalatan. Awan riray. Bay, ida nga agaangat dita kas laaso ken posa. Unay daytan kaka. Sana may suro ni Nanam Aluseng, Jerome. Bayan yun ang kan. Da kayo lang ti apaan ni Nana Luseng. No isuro yun ti pagimbagan na. When nga raw. Jakmut kamin kayat aday ti pangapaan da ken ko ana. Da kayo mati agapa no anawaan nyo ken bagbagan nyo. Isabayan nyo na. Jak nga rod kayat amay pasubo dita. Di yo kayat amay pasubo. Ngam isumot ti kayat na. Ayalangan ti masaot ti karuba ken bumarangay. Iti kasta galad ni Nana am alusay. Amuda ti kasta nga ugali ni Nana. Amuda mayut anasaya at kayo nga asawa. Isabayan yun. Uray day tam kaka. Nay, nakapasyar ka mo dito'y balay me, Jerome. Naira na alimabasa. Isa di magasa kun ana na. Naggapan niyo mo't ngay. Ay ka inawis nakmanan ani Bilma, dita ayanda. Ay, tay number to ni Leo. Ay, di mi magbagatikas na ta. Kaguran na kanu ka, ang mga ni darum na kabay. Unay daytan kaka. Tila may darumot na dyan babae. Basta da mangibaga ngay sukit may kadwa. Mapan na idarum adagos. Ti siyempre masaktan mo gayam uray sino mo ta. Amo matlagayam ti sao amasaktan. Kernay ta aramid mo. Adaw ti mapaspasaktam. Siyak man tinadilaw mo din siya. Tapno ibagakken ka, naimbag kanyak ni Bilma. Taado, tititid na kanyak. Kapilitan Tawan unay ti gayim na. Alaan na kayo langan iti regregalaw. Tapno kampiyan yaw. Munod dasigan nyo iti amin na maday nga aramid na. Kontrabida ka ki Dimot. Ay nabakait. Jak lakit di kayat nga ayunan ti dakais. Kenjak pagtatakkunan ti pasok-sok. Uray siya kangkal. Jak lakit dimot kayat. Jak pagtatakkunan ti pasok-sok. Tapno isura ti ayunak. Uray detan kaka. Kasi mutingan ni Wilma niya bang. Huwag nga raw. Talagang pagat-pagat. Ginabugab-buli bakit lusing. Iswakas tao na itigurang ni Wilma kini bakit lusing. Agburbur ka no ti dara na kinkwana. Isu abagbagaan ta da jagayim ta. Ang mga numapasubo ang makiapay ti bakit ngawan nakam na. Mapantaman ki di pasyaran di testor na. Pambarak ti gumatang iti sida kadilata. Uray siyak mag. Di tanton istong ni Wilma ti panggatang kiti Ricardo ti lutuag. Mapantanbaw. Gusto si ko na ni Karag, Wilma. Si pati mo tinapasama ka na nanang mo kinanalusing. Saan ko nalaglagi panday jay bong? Karag, katsapay la kuma, ta saan na kun apagsawan iti makapasakit. Ta talaga saan kun amapalabas no aramidon na pay. Ngayon jay tumot nga bakat. Awan prem tingiwat na. Dinalabyangan ti bagbagi na nga man, just kay. Nay, speaking of the devil, iso ti lumabas. Gumatangak man, Wilma. Anya tigatangin nyo, nana? Ay nakabuti asoy, kundak kala sardinas. Ay, naibos, nana. Inaktupay lagsakada. Apay mo day ta? De ka pay lagsira, no kas tama lang awan akanayon to may kugatangan. Kastaya mo ti adastor na. Nagbasi ngamin tilakom, agraramang ka mga nga gistor. Awam malapuunan nyo nga aginapa. Nana, no makiapa man ng tigagarayo, pumano kayon? Na, apay nagbastos kan Wilma. Kaya't mo tatungpaan ka. Saan nga babaga, nana? Aramidam no kabalam. Tanaumaak mo tan itidakas nga ugalim. Na, talaga bastos ka. Anay, awan bain mo bakit lusing? Gamatak
taulong tay sabu-sabunot Saan kayo nagapa? Ay, badam ti ulam. Pinasakit Anay lang mo ko, ito nito. anay ibatan na. Pag ngaritak nga idumudong ti Alan, ulom. ika, mga Uray bitano, duwan no matukul ti kagawad. tenged mo. Isulat siya ganawa, tansin. Ay, anay ko. Anay, husto na, will mamataya ko. Lipak-lipak pa'y tarupam. Kabayatan ti panang tengel ko iti buok mo. Ay, gusto na, gusto. Huston, Wilma. Ay, namarigatan akon. Huston. Awan pa nagsarsardeng mo, idumudong ka. Gadanay ko. Titangad ka. Di na kidumudong. Anday. Huston, nadardaran ti rupak. Napgusan ka nagsakitan ti magpagek. Ay nanagtangaan ti tangad ka. Gapoy ti panangidumudong mo kanyak. Husto ka di magtana. Kasyan na ka di Ay na. Kasyan na nag. Ay na. Umay kayo manaduay ni barangay hall. Itamat lang. Darasan niyo. Uray na parpariga ta kapitan, sumuko akon. Siya akong tagkid daw iti pambakawan. Nabambanog ako na talaga. Talaga kaya't nakapatayon ni Wilma. Jack ilibak, kapitan. Napunwanak ngaminan. Nakasagana ka mabalon no kasapulan. Basta sardengan na kunday ta abakot. Ririmikin ni Wilma, isagpaw na ki din ti bagbagina. Biyangam lang amin tabagim manang lusing. Namalpas na ito aririyo. Ornosan mi matiriri tinagbatan da Wilma ken Vilma. Tauray basit lang ariri. Mabali na dumakal ken bumtak. Kaya't kamasikot ti amin ariri. Tanay ti pagtaudan ti dakdakkel ken agsasangapay ariri. Ala, pagpinakawan kayo. Wan, kapitan. Wilma, pakawanan ako ma. Diyak kayat na talaga tirire. Oray siya, ad-adda diyak kayat. Sige nana, pakawanan ka. Kat pakawanan nakmat, iti panangipapas ko, iti pungtot ko ken ka. Nasaya at nagpinakawan kayo. Pakaragsaka, tayo tisang wanak kat awan ti naging tatangken kada kayo adwa. Diyak kayat, amaulit tiririyo, ha? Pangasayaw. Unay daytan kaka. Kasta tinasayaat, agpakumbaba, ken agpinlakawan, kada mamakawan. Kat nagitidaduma pa di taatangken, naragragsak matlaeng, nagkidaw kayo ni tipang makawan. Saan yon nga ipilit nga awan basulyo? Tuladan nyo, ti pa nagpakumbaba ni Nanalusing. Si Pupuso ang nagkidaw iti pamakawan kat nagsayaat ti resulta na. Bayan yon ta pride. Tinapatag na aramid yo ti pagayatan ti namarswa. Ditan papagayam ti naggibusan ti pakasaritaan ang napauluan. Biyangam latabagim. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.